Nema bola, nema pada, nema sirene ispred zgrade. Tog jutra samo pijete kafu i gledate kroz prozor. Na trenutak vam se zamuti misao. Zaboravite reč koju koristite svaki dan, pa slegnete ramenima i nastavite dalje. Do kraja dana ste na to potpuno zaboravili. A jedan deo vašeg mozga tog jutra je zauvek nestao. Zvuči preterano? Zove se tihi moždani udar i mnogo je češći nego što mislite. Tihi moždani udar dešava se isto kao i onaj pravi. Krvni sud se zapuši, deo mozga ostane bez kiseonika, a ćelije počnu da odumiru za nekoliko minuta. Razlika je samo u jednom. Mesto na kome se to desilo ne kontroliše ni govor, ni lice, ni ruku. Zato nema simptoma koji biste prepoznali. Ostaje samo ožiljak, mala tamna tačka koja se vidi tek na snimku magnetne rezonance. I tu počinje pravi problem. Holandski istraživači Sara Vermeer i Monique Bretler godinama su pratili hiljade ljudi u okviru Rotterdamske studije. Snimali su im mozak, pa ih onda pratili godinama unapred. Kod svake 5. osobe starije od 60 godina našli su te tihe ožiljke. Ljudi nisu imali pojma da ih nose. Ono što su otkrili posle je važnije. Ti ljudi su imali više nego dvostruko veći rizik da razviju demenciju. Pamćenje im je slabilo brže i mnogo češće su kasnije doživali pravi, vidljivi moždani udar. Framingenska studija, koja u Americi prati generacije istih porodica, pokazala je nešto slično kod znatno mlađih ljudi. Suda Šašadri i njen tim našli su tihe infarkte mozga kod otprilike svake 10. osobe srednjih godina. Ljudi u 50-im, ljudi koji rade, voze, brinu o deci i misle da su zdravi. Da li ste ikada pomislili da vaš mozak može da izgubi deo sebe, a da vam to uopšte ne kaže? Evo šta je najčudnije u svemu tome. Tihi moždani udar nije blaži. On je samo tiši. Šteta je stvarna, trajna i sabira se. Jedna tačka ne znači ništa. 10 tačaka počinje da se oseti. Ne kao paraliza, nego kao nešto mnogo podmuklije. Kao sporije razmišljanje, kao imena koja vam beže, kao nesigurniji korak, kao raspoloženje koje se menja bez razloga. I skoro svi to pripišu godinama. Uzroci su međutim isti oni koje već znate. Visok krvni pritisak koji godinama niko ne meri, šećer koji se ne kontroliše, atrijalna fibrilacija koju ne osjećate, pušenje, holesterol, ništa novo, ništa egzotično. To je istovremeno i dobra vest, jer ako se tihi moždani udar dešava bez simptoma, onda se isprečava bez simptoma. Ne čeka se osjećaj, ne čeka se znak. Meri se pritisak, rade se analize, proverava se puls, jer nepravilan srčani ritam često je jedini trag koji uopšte postoji. Vaš mozak nema receptore za bol. On ne može da vas pozove i kaže šta mu se dešava. Sve što može jeste da tiho nastavi da radi sa onim što mu je ostalo. Zato se vratimo na to jutro sa kafom. Ta zaboravljena reč verovatno nije bila ništa. Ali pitanje nikada nije bilo da li ste je zaboravili. Pitanje je koliko dugo se vaš mozak snalazi sam, dok vi mislite da je sve u redu. Nema bola, nema pada i baš zato je opasno.